Muzej, lociran v Palacetu Leo le lučaj stran od trga Unita, so v središču Trsta odprli že pred 12 leti, a ima vse od poletja povsem novo podobo. Njegovo vsebino predstavljajo dolgi odnosi mesta z Daljnim vzhodom. V nekdanjem osrednjem habsburškem oknu v svet so jih navezali v času razcveta mesta proti koncu 18. stoletja. Quindi grazie soprattutto al Lloyd austriaco di navigazione che Trieste diventa uno dei porti di partenza e di approdo delle navi che appunto raggiungono l'Estremo Oriente. Attraverso questi rapporti commerciali giungono in città svariate quantità di oggettistica estremo-orientale. Eksotične predmete, japonske potiske in znameniti kitajski porcelan je zbiral tudi nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan, mlajši brat cesarja Franca Jožefa, ki si je v Trstu za svoje bivališče omislil znani dvorec Miramar. La città, come peraltro altre città portuali come può essere Genova, diventa uno dei luoghi di raccolta privilegiata per questi tipi di oggetti e la popolazione si interessa molto ed è molto curiosa a questi materiali e questo incrementa anche un forte collezionismo di fotografie e cartoline d'epoca. Kjer danes stoji muzej, je bila nekdaj tudi trgovina z dragocenimi predmeti iz Daljnega vzhoda, v kateri so navdušeno kupovali bogati Tržačani. Izdelava porcelana je namreč vse do konca 17. stoletja veljala za skrbno varovano skrivnost vzhoda. Nadvse privlačne so tudi tradicionalne maske ljudskega japonskega teatra kabuki, ki ga spremlja bogata tradicija šintoizma in budizma skozi zbirko orožja in ostalih rekvizitov iz življenja samurajev. Gostujoča razstava z naslovom Pogled proti vzhodu ponuja izbor zasebnih razglednic, fotografij in stereoskopij nastalih v drugi polovici 18. in v začetku 19. stoletja.